Pathian si Bible kang u ngai te u lalpa chia lo lalpa ina zana ding thin zong te u lalpa chu fak ro u ingkut te chu mun thiang lim lama phar ula lalpa chu fak ro u thil thatiatan Krista Isu achon siamaumin ama ku chuak kan ni sia chu thil thati chu kanom na turin pathian in abuat sai lo kani amen itong tryang u olalpa kan pathian du tak min mangai tu zanin alalpa Christian THALAI PAWL CHALTLANG pastor BIAL te ima ibiak buka kanon kala nang ma bia nang ma PAWL turin kan local khome he kan bia klom tak hinang in rim tu ya min pom sakla iminga lalpa engkim kan ti turhi nang maro pui pon chuana nang min man sakang che chung chui suaming hena kan di la che amen tuna chuan thupuan kan ngai thla anga BLKTP ziak tu kan so manga chumi zo chuan ko ran thleng tu ko ran lama tanga thupuan turam chuan an lo ding chun zom don nia Pathian Shruinain Chaltlang Pastor BIAL KRISTIAN THALAI PAWL Conference Voi Somli le Pasarina dam takin kan lo mang le theita min shroi tu Pathian hen alom thu kan soya zaina Inkhawm THALAI member zong te le ko ran ho local zong te lali su Krista mingin chibai kan bu ka cheu zanin Pathian big Inkhawm hi member chatuan rampan ta te sun na le report Inkhawm ania shroi tu puar la rem ruata leader trantu tlangwal ar la rin lua Chaltlang branch report hi branch tin secretary te na train kan ngai thanga tin branch report khai khom na hi BIAL secretary na train kan ngai thadon ani sun na hi shroi tu kuta omang zai pol pali kan nei theidona Chaltlang Koshan Liliveng Koshan Chaltlang South Koshan le Liliveng North Koshan te January ni somni panga sang ni somni panga naktuk inrin ni zingdar so matanin in than le ro rel nei turania palaiten kan ngai poimo don nia tin in than hi BIAL chairman upa ro chungnungan min kai shruayanga tin in than boi pui tur hian Liliveng Koshan committee member te tin BIAL pui pa te le Koshan tina K3P representative te kan be sei don ani naktuk inrini zan Pathian big Inkhawm program lo ngai thaleila shroi tu tlangwal ichlan nun puya finance secretary chantu pu keram din sanga Chaltlang South branch naktuk zana tang hian thu pui kan ngai thachan don ani kan conference thu pui chu chatuan nun na chu vuan ro Timothy le khathon pakhat na bungruk chang som pani kan speaker hi upa PCL machuana holy fire team ani don ani zai pol pani kan be seyanga BIAL zai pol le Liliveng North Koshan zai pol te Inkhawm program chu kha mi chin kha du tok mai la tin fellowship hi kan conference chung in trumni inrini zan Inkhawm bana le Pathian ni zan Inkhawm bana te nei turania conference hi thalai ten keimani puala kan in to khom BIAL chunga chuan ani ti hria in thanem ngai takatela Inkhawm konga te thushil ngei thlak konga te zai ho konga te khanga khan kan thei top chu turin kan in ngen ani tin BLK3P ten kumsang ni somni pali chung khan film kan siama chu zanin Inkhawm bana hian ahlan na le tlang zar na hun man turani dona tlang zar le hlan na hun mang tu hi upa ro chungnunga BIAL chairman aniang he huna hian Inkhawm zong K3P member te holova he tlang zar le hlan na huna hian tel thau turin kan in somani tin conference chung hian zai shroi na hi thleng tu branch kuta da ania tin Christian labu le general conference sang ni somni pali labu te kan mang don ani naktuk zan inrini zan Inkhawm atangin Pathian ne na kan thil pek tholom te lakhom tran ani anga Pathian ni zan tholom hi athleng tu branch pual ani ang tin athleng tu Koshan le athleng tu branch K3P ten min ngen angin palai te thlenin min siam sakveka thlen in min siam saka cho evek turin min nge na engem mo har satna wanga ei theilo turte kanomani chuan arang lama kan thlen in te ne na emo in shetir turani a tin thlen in siam sa ni lo engem mo zat kanominarin oma chungte po chu tuma in thlashung lovin
choi vek turin min soma reception office lama te tin liliveng branch KTP roi tu te BIAL roi tu te ne na po in report mai turani conference tan zante nia in mail sheet tirna lo nei donila zaina hian kan speaker tur upa PC hal ma chuana holy fire team kan zinga lo tel theya ani hi dam sam chi lowa chu ti chung chung chuan BIAL chung report te kangai thacha ke atia kan zinga lo tela tumdang conference a chuan tunang huna thei chuan speaker kan nei kuma po minron tel puilu tuk lo thina amai ro chu thalai te rong bol na te min ngai lut sakin kan rong bol na report te a hrecha ka ngai thacha ka zaina kan zinga lo tel hi kan lom hle ni khongai loading sela kan speaker hello mome tin amaron troyom tu pulal rin sanga an team assistant leader khongai loading le sela kan lome tin BIAL KTP a hian ex officio panga kan neya an mingkalama piang ten thut muna loading sela BIAL to pastor Reverend PB Mankima pro pastor Emmanuel Vilal Mingmoya upa ro chungnunga BIAL chairman upa zo dua BIAL secretary senior pula ruat fela central KTP assistant leader hello mome ani hi vanzau pastor BIAL KTP conference man puin speaker an mangdona naktu ka hian vanzau BIAL lampani nakaldona member te pon trong china kan shedonia BIAL OB te loading le sela puar la rem ruata leader CHALTLANG South branch pu Benjamin la rem sang assistant leader CHALTLANG branch ke hi pu Jacob Valdin saka secretary CHALTLANG South branch kani pulal duama assistant secretary Liliveng branch Tlangval HD la lengza va treasurer CHALTLANG branch Tlangval H la nun puya Liliveng North branch kan finance secretary ani committee member te hi chu hlom deuin kan ti mai la relo nan CHALTLANG branch atanga BIAL committee member te khongai loading ila lo mome Liliveng branch atanga BIAL committee member te CHALTLANG South branch atanga BIAL committee member te Liliveng North branch atanga BIAL committee member te alo mome zain hian BIAL zai pol hian zai don chi lo chu ti rol chuan an in khom kim tura kan nga ya BIAL zai pol member te an thut muna loading vele sela alo mome tin Koshan committee ayo branch KTP tel Koshan representative te upa sai tluanga CHALTLANG branch alo mome upa Johnny lal than sanga Liliveng branch upa van hela pachuo CHALTLANG South branch ani hi Koshan committee an neya Koshan chairman ani ya kan zinga zaina lo tel theilo ani tolu palal man sanga Liliveng North branch alo mome tin BIAL KTP tele BIAL Koshan meichia te kan ti thindan angin kumtin kan in khom pui kan conference ate kan in palai ton thina tunchuma po hian BIAL Koshan meichia atangin mi pani anon palaya khongai takin an mingkalam te an thut muna loading sela pilal ram chani CHALTLANG Koshan lo mome pi vanlal zoni CHALTLANG South Koshan lo mome thleng tu Koshan committee te khongai takin loading vele sela Liliveng Koshan committee te le kan lome tin hanin tin tir zelila branch tin atanga local te CHALTLANG branch atanga ron in khom zong zong te loading ang ule alo mome Liliveng branch atanga in khom zong zong te KTP member alo mome CHALTLANG South branch KTP member in khom zong zong te alo mome Liliveng North branch KTP member in khom zong zong te alo mome khangkha introduction kan ti thei chuni meita sela engemo hria tur tul dang te alo mani chuan kan in hria tir le don nia tuna chuan chantu tlangwal rin hlua Liliveng North branch ilo somang Pathian thu thiang him mun ni mi kan chia range
Korin khuwa mi te nena tir ko pol le ka thon pakhatna bung som chang som thum le pakhatna chuti chuan in ei po in po in ti pia nga po pathian ro puina tur li rin ti ro ti le korin thon ni bunga chang som pathuma tanga chang som pangana kan ad le pathian ta na nia kan fin le nang ni ta na ni sia Krista ma ina chuan min tir lu ni heti hian kan ngei tua mi zong zong thiai mi pakhat thia chu wangin mi zong zong chuan thi ni tin anung ta chu an mani ta na nun to lova anaya thia thole tan chuan anun to zong turen ani mi zong zong thiai ni thi ni atu thiang hin nal pan mal som se tok trang u lalpa kan pathian min mangai tu Christian Thalai Paul Chaltlang Pastor BIAL ten en kol na leven hin na thar zailing kan changa hei zaina po kan conference voice somli pasari na bulmin chan pui le ta a iswaina thar zela kan chan thina wangin iming kan fakalom thu kan shila che nalpa he kan conference kan mang chung zong hian thlarawin nang kan hena lo cheng la kan dua kan program duan zong zong te po tluang tak le thataka man kan dua I hne na kan ron hlana khongai takin lalpa na kan program taneng mal min som sakang che lalpa zena hen kan rong bol pui chaton ramin pan santa te su na hun te kan mang do ni a kan rong bol pui chaton ramin pan santa te kan ril ruina sherenga hele atrapin in then mai la wana lim takin kan in tok leang ti kan be se ni khongai takin lalpa nangin an hun ruak ron lu ala an kal santa kan chung te zong zong tan po athari ni van thamon na kan ron dil sake kan hun te kuta kan rong kol tira engkim kan ti kal tlang hian mel athari min hu tirla nangin ro puina ron chang che hengi kan lalpa isuaming kan dila che tuna chuan report kan ngai thla anga Chaltlang branch report kan ngai thlang a chumi zo chuan ko non ngai lovin Liliveng branch report kan ngai thlak chun zom lenga chumi zo lama chuan ko than zai Paul Chaltlang ko than zai Paul kan som chun zom donia Christian Thalai Paul Chaltlang Pastor BIAL branch report longai thaila report hom chung hi January atanga December sang hi sum hile pali ani branch ming hi Chaltlang branch ania branch OB te leader pu lerot fela assistant leader pu Benjamin lerem sanga secretary pu H leram din sanga assistant secretary Tlangwal HD leng zawa treasurer hi pu Benjamin Veldin puele finance secretary pu Benjamin Veldshit puitendi committee member zat hi OB paruk committee member ruat somhile pakwa ko ushan committee ayo pakhat le ex officio pani ne kan vain mi somthum le pariat kan ni committee hi voisom le pathum kan thu ani member zat hi kumsani somhile pathum akha mi pa zanga somnga pang khat kan nia meichia zali somhile pathum kan vain zakwa somsari le pali kan nia kumsang hi somhile pali January in sirna mi pa zanga somsari le pali meichia zali somhile pakwa kan vain mi sang khat le pathum kan nia December sani somhile pali in sirna mi pa zanga somruk le pasari meichia zali som le pali kan vain zakwa somre le pakhat kan ni kumsang hi somhile pali chung hian voisomli le pasari ke tripi te kain khom thaya kain khom thotan jangeng khom za chorwal hi zantin member zanil mi zanile pathum in khom thinang kan nia chu za zela somni point pathum pakhat ani member thi hi vandu thlatein mi pa pali le meche pakhat kan nia chungte chunula nen silarin kluangi Tlangwal rin dika pulal som zwala Tlangwal ti silal chan chwale pularin sangate anni member in nei hi big in honga big lo se themula big in hong mi pa pali meichia pali anwain mi pariat ania mundanga mi pa paruk meichia pathum anwain pakwa nia in nei zongjong mi pa som meichia pasari anwain in nei zongjong mi som le pasari anni thotan Zan Inkhawm mandan tlang pui hi thu shilin khom te thu pui zirin khom le pol big in khom te aman thinani Christian Thalai hi kopi zani somruk le pakwa kan la a branch KTP hian voice of you chanchin bu pathian ni tin chuak chu kan neya
tuna hian copy zanga somnga kan sem chuak mek ani branch sum tho chwa zati kumsan hi somni le pali chung hian cheng noi som thum le pani sing ni zaruk le cheng riat ani kaushana branch in suma chunlu zati noi ni singruk le sangli ani sum tok dan tlang puite tholom mi phei hi thlatina kan la khom thin ania in khom tholom te committee tholom te group budget le kum topa group sum chulu te bank interest te li theisil le DDK program kan nei te atangin sum kan tok ani branch in missionary chomza thi sinot mission board noya mi som hile pani kan choma tin cross pe pani kan chom baka vain som hile pali kan chom ani kumsan hi som hile pali chung hen missionary SMB noi le SMB noi nilawa chuak kan nei lova member missionary thokme khi mi pasari kan nei thung ani evangelism subcommittee kan tin thaya kumpuan thu pui ti tak zetalal parong bol kai in kai shwenang in hun kan mang thei boka ayu paza thu pui kan zir thaya reload the awareness campaign branch sakan bo zui thei boka corruption ni do wangu ti thu pui kan zir thei boka tin KTP day February somle paruk kan mang thei bok ani report tul dangte hanga thak chunzom leila nikum kha KTP chaltlang branch kum somsari na platinum jubilee kumani angin alom na hun nei ania alom na pui ber hi October ni som pakwa indini zan le ni som ni patheni chonu le zana inkhom na hun manania tin jubilee lom na kal zela hian December ni ruka chatlang field ta jubilee charity concert board seinin tin December ni som ni le pakhata thisen background pui nei ani bok ani sunidin kan ko rante thopu tura min pek ral vong ko rante chu September ni som ni tang ni som ni le pani khan KTP chatlang teng kan tloa ta hian free medical clinic te sol for training zai foite tin sound training te nei pui ania tin ko ran mi pui tan idinit laya roi kan bo sei sak bokani tin ral vong ko ran hi KTP ten keyboard le holo guitar kan lan bok ani tin kan branch leader puller wat fela hi nikum general conference ngopa neya central committee member tana than non le ni in assistant leader tana ruat ania hetiang kan shoi tu te zinga teng chan vo chang then hi lomam kan ti the ani nikwa tha som pani zan kha kum san hi som ni le panga KTP chatlang branch office bearer store te than kan thanga chung kan than chote chu leader pula rot fela assistant leader pu h laram din sanga secretary tlangwal h dilal exawa assistant secretary pu Benjamin Veldun puya treasurer pu Benjamin Velshet puile finance secretary pu mal somjul to chongte ani khan jong kha report kan pek thai ne Christian THALAI PAWL CHALTLANG Pastor BIAL Conference Voice Somli le pasari na mangtu zong te kanal pai so Krista mingin Liliveng branch ai oin chibai bu ka cheu Christian THALAI PAWL Liliveng branch report ngai tha ila report hom chung hi sang ni som ni le pali January tanga December in kar ani branch ming Liliveng branch ania branch OB te leader pulal du oma assistant leader pu original hun moya secretary pu silal ruat dika assistant secretary pu David Landun siama treasurer nula Priscilla lalom sangi finance secretary nula larim felisailo committee member hi OB paruk committee member ruat som pathum koran committee ai o pakhat ex officio patni tenen kan vain mi som nile patni ni a committee hi voice som le patni neya December sang ni som nile pathum member in chirna mi pa za som sari pakua me chia za som nga pakhat vai mi za zathum som thum January sang ni som nile pali in chirna mi pa za som ruk paruk me chia za som li patni vain zathum pariat December sang ni som nile pali in chirna mi pa za som kwa me chia za som li patni vai mi zathum som thum le patni ani sang ni som nile pali chungin tum som thum le pasari in khom nei ania tin member in khom hi chorwalin som sari pathum point paruk in khom angkan ni a tin member in khom zazela som nile patni point pakhat paruk ani
member thi van doi thak takin pakhat kan neya nula rodilan nun sangi chuan ni som thum tharuk sang ni som ni le pali khan chatuan ram min pansana poi kan tin kan ui tak zet ani member in nei hi biak ina nom lova mundanga mi pa pakhat le mei chia pakhat oma nei zong zong mi pa pakhat mei chia pakhat vain patni ni Christian thalai hi kopi som sari le panga la a tin chan chin bu hi bethel ming vo in chu ani a kopi zan hi le som ti chuaka sum tho chua za thi opening balance telin nuai som pakhat sing sari sang kwa za sari somruk le pasari ania ko rana sum chun lu za thi cheng nuai ni sing le sang thum ani tin faith promise te KTP te Inkhawm tholom committee tholom blanket suk jumble sale two wheeler sil sanghazor le adangte manghian sum kan tuak thina tin sinot mission bon nuaya missionary som pasari choma tin crossi pai pakhat ne na vain sangni som ni le pali chungin missionary som le pariat kan chomani thotan ni zan a hian thu hrilte thu puizir Inkhawm te tin joint group night kan ti te teenage night literature night musical night group PAWL Inkhawm ti te evangelical night te le adang te mangin thotan ni zan Inkhawm hun man thin ania tin report hom chung hian sinot mission bon nuaya le sinot mission bon nuai nilova po missionary chuak thar nei lova tin missionary thok me khi pathum kan neya pro pastor lak thar nei lo bok ani evangelical sale kan tin theya kumpuan ti tak zetalal parong bol kai hroina angin hun mang theya ayu paza ti thu pui kan zir ho theya tin rui hlo do awareness campaign bo zuinan kan member rui hlo ina ti buaite an ina kalin pathian thu soina hun len mani komna hun kan mang thei ani corruption i dawang uti thu pui kan zir ho theya KTP de February som paruk kan mang theya biak in kot munrem chang la ya son nileng in KTP flag kan zarani report tu tul dang kan chet vel na tlang pui ngai thaila April ni nia tanga ni som pani sang ni som ni pali chung khan kan ko ranin agape camping center revival camping abuat saya KTP te erong bole security na thok tura min be sei angin ta hian heng na thei kan thok ani pi vanal rem ruati londo tbz nuaya missionary chuak tur nena mei ninga sang ni som ni pali pathian ni zan Inkhawm ko ranina thana huna buat saya KTP mengin cheng sang ni le holy bible kan pe a tin mei ni som sang ni som ni pali Zirtawpni Zana ORC ya branch huapin bethel nei ani a tin kan member nula rodilan nun sang chuan jun ni som thum sang ni som ni pali pathian ni zan dar kwa chatuan ram min pansana poi kan ti hle July ni khatsang ni som ni pali thotran ni chundar som pania vui ni in aruang chunga KTP mengin thana pangpar da ania hemizan KTP Inkhawm a hianama sun na hun manga July ni som sang ni som ni pali ni lai ni zan Inkhawm bana chen na ina ral na hun manania achung te hena branch mengin hriat rengna thuziak lan ani Central KTP rui hlo do na chikhata ta na KTP member rui hlo ngai te tlo chu chu bo zuin October ni sang ni som ni pali ni lai ni zan Inkhawm bana le October ni ruk sang ni som ni pali pathian ni zan Inkhawm bana branch committee le evangelical sale tang kopin kan member mi pali te tlo in hun thatak kan hang ho thei ani Christian THALAI PAWL CHALTLANG branch in kum sam sari clean platinum jubilee lom na hun man pui turamin som angin October ni som pakwa sang ni som ni pali in rin ni zana alom na Inkhawm kan tela jubilee lom puinan sanalian kan pe ani October ni som thum sang ni som ni pali ni lai ni chu kan branch din champha voi som thum le paruk na ni angin hemini ni leng hian biak in tuala KTP flag kan zara tin zan Inkhawm ko ran zai pol ten branch day polin la kan rema Inkhawm ba Inkhawm jong jong tan thingpui ruai kan buat sai bok ani sang ni som ni pali a kan branch project work camp chu ni khada tanga nili November sang ni som ni pali chungin kan member missionary tlangwal tluanga thona mun ambasa tripura a tluang takin kan nei theya
wake ma hian ko ran representative hovin mi som ni le pasari kan kala pathian nia ambasa pastor bial chunga ko ran parukte kan tlo a heng ko ran te hena hian chi bai bu nan cheng sang thum theu an hlana ambasa ko ran te hena dynamic mic le tai mic te kan pe bok ani kan project clothing taka kan nei thei hi lomom kan ti hle ani kum sang ni som ni le pali chunga ko ran in khom KTP in khom trong tra in khom ko ran zai pol hazir le ran suap na tlang in chirna group kal tamber kal thaber isaka group te hena ni som ni panga November sang ni som ni le pali tho tron ni zan in khoma KTP no puile poisa fai cheng sang ni an hlan ani tin report hom chunga kan member dam lo dam doina om mi som ni te branch mingin kan nan ni a tin kum sang ni som ni pali ta na endowment fund cheng sing khat sanga kan da chu kan member hun rei tak nan nei na tlak buak mi pani nula ke vanal nun siamile nula rodil nun sang ite hena dam lo kan nan cheng sang ruk ve ve in an pe ani sang ni som ni pali chunga kan member holy bible cheer chok tele KTP in khom tha te hena ran smingalom puina le choi mona thil pe khlan ani kan member missionary chuak mek mi pathum te hena Christmas chi bai buk nan cheng sang ni theu an pe a tin heng te hi missionary chuak kan member te ni reverend silan nun tluanga tlangwal nun tluanga le nula mary sang lo mi te kum sang ni som ni panga chunga KTP lilweng branch roi tu atan heng mi te hi thanan ni a leader pulal du oma assistant leader pual rinal hun moya secretary puar silo ruatika assistant secretary pu david lan nun siama treasurer nula lorim felisailo finance secretary nula priscilla lolom sangi tin upa zoni lal than sanga koran committee io koran committee ruat ani report hom chunga kan tho ho na tha a member te in pek na zara sum te po thanem tak an thok chuak theya lomom le ani ang te kha report an pek theini a report pe tu rc lo ruatika secretary KTP lilweng branch ni
CHALTLANG Pastor BIAL KTP Conference Voice Assembly Pasarina Mangtura Local Zongzong Te CHALTLANG South Branch KTP 10 Kandal Paiso Krista Migin Chibai Ambu Kachau Christian THALAI PAWL CHALTLANG South Branch Sang Nile Somni Pali Report Ngai Thaang Branch Ming CHALTLANG South Branch Office Bearer Te Leader Pu Jacob Valaldin Saka Assistant Leader Pu Arlarem Ruata Secretary Tlangpal Benjamin Larem Ruata Assistant Secretary Pu Larin Tuanga Treasurer Pu Ke Larin Sanga Finance Secretary Pu Lalmangay Ralte in Chiernalam Kumsani Somni Palia Hiami Pa Zathum Somni Le Pathum Maichie Zani Somsari Le Pathum Anpai Zanga Sumko Paruk Kandi Sangni Le Somni Panga January Hianin Mipa Zathum Somnga Pakhat Maichie Zani Le Somli Kanvain Zaruk Le Pakhat Kandi Committee Member Zat OB Paruk Ruat Somni Le Pathum Koshan Representative Pakhat Ex Officio Paninen Kanvain Somthum Le Patni Kandi Committee Hi Voisom Pali Kanthutayani Branch KTP Tichakturin Anhoye Subcommittee Tehi Kandin Thaya Evangelism Subcommittee Finance Editorial Board Refreshment Sport Sound and Light Decoration, Documentation, Banner, Literature Subcommittee, Subcommittee Som Pakhat Kandinani. Group Pathuma Kaim Chena Kan Upa Chaton Ramin Pan Santa Temingin Upa Tankung Group Upa Kebiaksha Group Upa Sisang Group Tiin Group Antenna Anihi Group Budget Singkat Lesang Ni Chow Kantuka Tin Branch in Opening Balance Atan Cheng Sang Ni Chow Alhan Bokandi Inkhawm Kan mandan tlang pui hi sermon le khupui zir incoming kan mang thidani kumsang ni le som ni pali chung khanin voi som nga le pani engkho ma hi tamin lo ti deuh lek mai theia biakin a vet khun kan manga hola hun kan mang ngai lo ba engkhom mandan tlang pui tang khanin a hriat thei mai ome thotan zan inkhom piang im mi za som ni le paruk inkhom si ang kan ni ya inkhom dan hi za a som ni pakhat point pakwa panga ani in nei in chirna biakina meichie pani mipa pali vain paruk mundanga meichie nomlo mipa pathum vain pathum in nei zongsong hi mi pakwa handi member thizat vanwe thlak takin conference in kara kan member mi pathum in chatun ram in pansana chungte chu tlangwal zongmon ki makol ni nula silarin parile tlangwal lalwat fela zakharte anni Christian THALAI hi copy Zathum Samsari Le Paruk Kanla tin branch KTP in Rongbol tu Chanchin Bu Kanaya copy Zathum Somnga Anchu ani Kumsang ni Somni Le Palia kan branch budget chu cheng noi som pani singthum le sanga ania sum kan tho chu zongjong jati noi som pali singa sang sari zanga somruk pali an yasum kan han zongjong jati noi som pakhat sing thum sanga zakwa somruk le pasari tin sum han bang hi noi thum sing ni sang kha zanga somko le pasari ani kausana kan sum chun lu jati noi ni le sing kwa kan sum tok dan tlang puite KTP tholom bi thotan zan inkhawm tholom group in budget an ron chun lu te inkhawm tholom anti topical CM te branch blanket dry clean tele lir thei silte missionary hi sino mission board hoya som pariat kan chom meka kan branch member missionary thok mek mi pani kan nei ni central KTP le bialina thupui zir tur ti te takin kan zir thei bokani kumsang ni le som ni panga CHALTLANG South Branch KTP office bearer tur te leader Pu Jacob Valaldin Saka assistant leader Pu Aral Ramruata secretary Tlangwal Benjamin Ramruata Assistant Secretary Pu Larin Tuanga, Treasurer Pu Ke Larin Sanga, Finance Secretary Pu Lalmangay Ralte te anni report tool dang te longa thak sun zombila kumenga zot kalta tang khanin CHALTLANG South Branch KTP te hianin HIV positive te trampuinan saloma PWL support kampethina thlatin cheng sangni le zanga kampethina chuchutlong taking kalpui thai ani ni somparuk February khan KTP dei pualin hun man ania biagin hun ran changlaya KTP reflector ania tin documentation subcommittee 10 branch KTP member te chiar turin KTP chanchin an thedar bokani
kan ko san ni som do lai mek khon hai ko san ten ang bial khon hai ko sana ang KTP ten ang KTP budget ko sanan chun lu tur sum te tu ka ngai wangin KTP ten sum kan tu puya hengai hian in tam puina ngam zo tam pe ni tam puina kan pe dang he han ta lang le ila tui pui bari bial KTP ten charo conference kan na tur tam puina an ron di langin branch pinga tam puina pe kan nia bom do atangim KTP member te poisa tho khom cheng sing khat le sang ni kan pe ni tin kum sang ni som ni pali chung khanim transport lotling takin kan mang theya branch day hi ni saria khan kan manga KTP flag te taran ya tin mangai na ina no pangte ta na tampuina pe kan ya helai hianin sum fai kan hlan bok ani Chatlang branch KTP ten am platinum jubilee lompui tura min so mangin lompui na thuziak hlan ania pu jako banal din saka leader in la ni tin central KTP in blood donation routine ron siamangin ni somthum pakat October khanin mi somthum pa liten thisen kampethei bok ani tin kam pastor pension ta chok ta in saka khanin branch KTP chuanin electric wiring anin phuma khanin ti sak ania tin kan ko san mi missionary chok mek te ne na Christmas chi bai buk na cheng sang thum thak hlan ani bok ani hanjong kha report pek thei te nia report petu nangbal Benjamin Laranmuata secretary kani Christian Chalai PAWL Liliveng North Branch kumsang hi somni pali report lawngai thaila branch office bearers te leader tlangwal H Lal Nunpuya assistant leader tlangwal Andrew Laram Chana secretary Nulala Rindikin Hamte assistant secretary Pupilal Chazwala treasurer Nulala Nunmoi finance secretary Pulal Limpuya te ania committee member Zati OB Paruk committee member Ruat Som Paruk Kaushan IO Pakhat ex officio Pani Vain Somni Panga Kanni committee Chum Som Pani Kanneya tin member Zati kumsang ni Somni Pathuma Khan mipa za somkwa pakwa meichia za somli pasari kan vain za thum somli paruk kan ni a sang hi somni pali january mipa zanhi panhi meichia za somli panga kan vain mi za thum somli pasari sang hi somni pali december a hian mi panhi in kan punga member za thum somli pakwa kan ni tin kumsang ni somni pali chung hian inkhawm hi chum somli pakhat kan neya member inkhawm za cho rual hi member somkwa panga point pakwa panga percentage in za somni pasari point pali pakwa percent kan inkhawm ani member thi hi vandwai thak takin pakhat kan neya kan rongbol pui tlangwal esmal som kima chuan October ni somni pakhat sang ni somni palia khan satuan ram min pan sana poi kan ti in kan uitak zet ani member in nei hi mipa panga in biak in hongin nupuyan neya meichia kan ni la mundanga hian in nei kanom lo boka vain mipa panga in nei biak in hong kan nei ani THALAI Zan Inkhawm hun ban dan tlang pui hi thushil inkhawm te sharing te thupui zirhau te PAWL big zan kan ti te in hun kan mang thin ani Christian Chalai hi copy za kan la a branch yan in Peniel chanchin bu a chwa copy zani som ati chuak thin ani sum tho chwa zat opening balance telin cheng noi som pali sing hi sang ruk zale som kan thok chuaka ti chuang ko shana sum chhun lu za thi cheng noi thum singa sang ru zali somnga ani sum tuak dan tlang pui hi faith promise te KTP ipte inkhawm tholom te committee tholom blanket dry clean thiam thil nei thil ken khom lilam jumble cell le lir theisil mangte in sum kan tuak thina missionary hi SMB hnuaya som pasari direct in cross sipai panhi avai in som pakwa kan som ani
report huam chunga hian KTP member pro pastor chuak thar pakhat kan neya tlangwala thansang asai lo ani hi synod pastoral committee in pro pastoratan ni kuma khanin ala a ti chuanin kumin January tha khanin marpara north pastor bial pro pastor ni turin akal ani missionary chuak thar kan nei lawa changmek po kan nei law ani evangelism cell kan din theya central KTP le bial atanga thupui local te thatakin kan zir theya ti chuan KTP te February ni som parukha kan mang theya biak in twala KTP flag ni lengin kan tara chuba ka chuan biak in salai te kan nia biak in nok tele chul ti fai ngai te ti fai in kan hatlang bok ani report chul dang hianin branch noya hian group pathum kan indina tin subcommittee pasari kan indin boka tin chungchai inkhawm hi pathiani chuma Sunday school bana hianin kan nei china som tu kan nei ero chuanin tlaidar thuma kan nei chin ani tin KTP general conference voisom ruk nangopa aneya khanin member somthum pakhat kan kal theya tin branch rising day pualin thisen synod hospital durtlang te manturin unit somthum pathum kan peboka tin mahemi pual vek hianin zan inkhawm bana roshan inkhawm zongzong te tan thing pui roi kan buat saibok ani tin hatsek kaushan in bial inkhawm pui an thlen tur puala thing pui fe zor sak tura min ngen na te po kan ti hlotlin sak theya tin nikum chung khanin sport tum hi kan neya KV futsal ground ta tum khat na nein setlak picnic spot ta tum hi na kan neya nuam kan ti ve hle ani group in elna KTP no pui in chuin group kan in el china natlang kaushan le branch natlang kalchatate hlazir kalchatate kaushan inkhom kimate chongcha inkhom kalchatate KTP inkhom kalchatate group te kan in ela nikum chunga khan reverend chwakhama group ten KTP no pui hi choin he no pui han cheng sanga keng telbok ani ti chuani kuma ham project kan neya kan project chu biak in sakpuala atheyang anga sumtuak ti ania hemi pual hian KTP ipheta project kalam khada ania chuta sumtling khom te chu cheng singa kha kaushan committee hena hlan ani December ni kwa Zirtawpni Zan Inkhawm khanin kumsang hi somni panga branch shwai tu thlan ania hengmi te hi thlan chuan ni leader tlangwal HL nun pui assistant leader tlangwal Andrew Laram chana secretary nulala rindikin hamte assistant secretary pu pilal chhazwala treasurer pulal limpuya le finance secretary nulala nun moite ani khati zong kha report kan te khaite ni e
sang ni som ni pali a branch sang te report kan ngai thla to a khami report khai khom na tlang pui kha ni maya helai tang chuan ke chuan hun kha ka mang rei lu tuk lo tura te po ngai la tha nge report huam chung hi January to December sang ni som ni pali ania branch somzat hi chaltlang pastor bial a hian branch pali ani member sa thi December sang ni som ni pali angin mipa sang kha zani somriat pathum meichia zakwa somsari le panga ti chon member zong hi mi sang ni zani somnga le pariat kania nikum ain kan pung nikum masalama in kan pung ani sang ni som ni palia inkhom nei zat belkhom hi branch sang inkhom kha voiza somsari le paruk ania tin inkhom chorwal belkhom kha zantin bial chunga mi zali somkwa pakwa inkhom ji angkan ni tin chorwala branch tin inkhom zat hi mi za som ni le panga ani thunga tin inkhom percentage kha som ni pani point bial pakwa ania sang ni som ni pathuma khan som ni pani point bial pasari ania 0.02 in ma kan sona ma son na kha tamlo hle a chuwang chuan inkhom konga tran kan la ka ngai hle ani member thi hi mi pa pasari mechia pani an va in pakwa heipo kumdangang bukin mi pa thi kan tam le hle maya hengkonga te po hian member te mi pa te big takin kan in fi azel te po thul ome member in nei hi biagina som pakwa mundanga som pali ti chuan in nei zong hi som thum le pathum ania mundanga in nei aya biagina in nei tamjok na hi mi panga ania hi chaltlang bial central level angpoa kan lan thin na le kan in chuan ve thin na nia biagina in nei hi kan tam deuh charchara hemi konga po hian tran ila zelangu committee member zat chaltlang branch somthum pariat liliveng branch somni pani chaltlang south branch somthum pani liliveng north branch somni panga bial chunga hian committee member mi za som pasari kanomani tin committee thut zat hi chaltlang branch som pathum liliveng branch som pani chaltlang south branch som pali liliveng north branch som pani sangni somni pali chungin committee voi somnga pakhat kan thuni Christian THALAI laksal belkhom hi zariat le som pakwa ani sumtho chuazat belkhom hi nuai somsari pani singriat sangli somli le pakwa ani korhana sum kan chun luzat belkhom hi nuai som pakhat singa sangthum zali le somnga ani thok tu chomzat belkhom hi somsari pakwa ania sinon mission board nuaya somsari pali kan choma adang cross sipai kan tiang chi kha panga kan chomani tin evangelical cell subcommittee kha kan ngai thak tang khan branch in kan din theya tin kumpuan in kai hroinang in hun kan mang kim theya thupui zir tu sang central KTP tanga local te kan ti hloting theya tin rui hlo do konga branch in ma kan la thei tho boka lomom le ani report huam chung sang ni som ni pali a KTP member missionary thokmek za thi mi som patni ania pro pastoral lak thar za thi mi pakhat kan nei bok ani sumtuak dan tlang pui te khan on soidiet de to chungin kan soinon velenga tamlo boka faith promise KTP tholomi pikul siam group budget income tholom neithil thekhom group committee jambul sales sangazor lir theisil DDKA program nei blanket dry clean le awareness program in lo te ani sumtho chu konga te Christian THALAI chanchim bulak konga te tin ko thana sum chun lo konga te THALAI ten ma kan sona lomum leni tin central KTP le BIAL KTP committee in malaw na tur sang aduan te branch in thatakin kan ti hlotlinga rui hlo do konga te po bialangin ma kan la a chunga chuan branch sang atangin atel tur bik mi som chok te kan in ruat chuaka chung mi te chuan zan rei tak thangin zan ni chung khopui dai kilkara te wolbeng rota te veng sang kan wak dara chutiang chuan ei tur te kan sema counseling te kan pe a tin lo overdose awang te le chutianga har san na tok damdoina hruai ngai te noma chung te po chu na damdoina te kan hruaya kan buai puya khang zonga te khan BIAL KTP anga ma kan lakna te po kan thok thatak zeta chunga chuan lom thu kan soini tin BIAL chung THALAI ten kong sang in ma kan sona kan soita kang khan sum tho chu konga te ma kan sonang bukin tharau lam nuna ma son zel turin kan ril ru in bo sei so wila
china kan soi tak ang khan kan income percentage sang lo le meya in chuan na tur om lo ti kan thria chu wang chuan helai bial atanga in siam that har sa ni mai thei amai ro chu mani branch theva income wara income te ma so turin member te kan in fuya kan in cha thar le ani sangni somni pali chungin bialang te branch secretary piang ten rongbol na hlotling tak kai mani pha kang to le kan theyang to ka kan nei thei ni in kan thria alomom le a thlenchin atanga ma son zel ture ro chuan tang so wangu min hroi tu pathian chunga lom thu kan soi ni ti zong kha ni tuna chuan sun na hun mangdon anga masain an ziak tu an som anga zanina kan sun turte ming chiar chu na hun mangdon ya kan thria tho angin kum sang ni som ni pali atanga sang ni som ni panga hi conference in car angin chatuan rampan te hi chu kan in sun thina a calendar ya rang khani chialova mi pakua zaina hian sun tur kan nei dona an chan chin chip chiar hi chu zaina nga hi chuan kan chiar ngai chialova ko shan lama te kum to pa te khatiang kha hun kan lo man vek to wangin zaina ro chuan an ming te an pa ming le
an thi ni te kan sui mai don ani chaltlang branch atang hian mi pali sun tur kan nei dona tlangwalal rin dika kumsom ni panga apa es vanal ruat ale thi ni hi February ni khat sang ni som ni pali ani ya khongai takin achung te inkhom kan om chuan kan thut huna lo ding ngila tlangwalal rin dika chung te alo mo me kalau hoi niam deuh ani kan lo me panina pula som zuala kum som thum panga apa lal rodong liana thini hi ju ni som panga sang ni som ni pali chungte kanom chuan khong itekin lo dingila alo mo me pathumna tlangwal si lal chan chua kum som thum pali apa khotin thanga le thini hi ogas ni ruk sang ni som ni le pali ani chungte kanom chuan khong itekin lo dingila alo mo me palina pula rin sanga kum som thum paruk apa lal rem sanga thini hi December ni som sang ni som ni pali achung te kanom chuan lo dingila alo mo me liliveng branch atangin nula rodi la nun sangi kum som thum pakua apa thang sia ma thini hi ju ni som thum sang ni som ni le pali khoi takin achung te kanom chuan lo dingila mo me chaltlang south branch atangin tlangwal zomon ki makol ni kumsom thum pakhat apa zoliana thini hi March ni som pali sang ni som ni pali ani achung te kanom chuan lo dingila alo mo me pasarina nulasi lalrin pari kumsom thum paruk anu lalching pui thini hi November ni sang ni som ni le pali ani chung te kanom chuan khong ein lo dingila alo mo me pariat na tlangwal ruat fela za khar kumsom ni pali apa ro kho ma thini hi January ni thum sang ni som ni panga ani chung te khong ein lo dingila alo mo me liliveng not branch atangin hi pakuan na ato berani tlangwal esmal som ki ma kumsom thum le pali anu hi silal than pui thini hi October ni som ni pali sang ni som ni pali ani achung te khong ein lo dingila alo mo me ti zong kha kan bial chunga kan member pui te zaina kan sun tur te ani kan zain lo ding ang pathian thu ka chiaranga chumi ka chia zo chuan helaya minute khat ngoi rengin kan dinganga chumi zo chon trong trai na hun mangdonia an mitata mitui zong ashufa yanga thina omle thei to lawanga lungai te tra te natte po omle to hek lawang thilma sa te chu ralta ati karia tin an sia reng omle to lawanga pathian le beram no lal thut pha chu om to zo kang amen kan zain ngoi rengin hiloding ang olalpa kan pathian du tak min mangai tu Christian CHALTLANG PAWL CHALTLANG pastor BIAL te lalpa kumsang ni som ni le pali chungin ikai ruaina ompuina kandong na sai ema imal som na tam tak kandong ani lalpa min ruaina kara ero lalpa kan member mi pakwa lai te chu chatuan ram min lo pan sana lalpa zanina hian anmani puala hun kan mana hian lalpa anmani kan hrechuaka kan lung aleng ema anmani po lalpa kan ngai em mani lalpa he khovela hian
thi na in min chen thi na he thi na hi rap thak kan ti em thin kan sunga thlenga polal pa kan du lo ani amai ro chulal pa lali suwa Krista ring tu te chu nangin chatuan hun min buat saya chui suwa Krista ring apiang chu chatuan an nun reng to thu I thuin min tiama chu thamuan na chulal pa zanina hian kan ne na min ron pe ang se zanina lungai omte trapte lelal pa kho har taka omte lali suwa Krista chuan thamuan na kan mu theinan nangman min chan puila I tharau thiang lemin min khoi tharang se engkim kan ti ming ro puinan ni se lali suwa min hena kan dil se amen tuna chuan liliveng ko than zai Paul ilo so mang u
zanin Zirtawpni Zan Inkhawm zat kha mi zanga le som ni kan nia chodan tura asarte ngai cha ni se ti ani china kan pon ta kan khan Inkhawm bana thingpui te kan an in zowanga chumi zo lama chuan koshan hola film tlang zarna le hlan na hun man tur ania member zong song te he hun a tel fek tur hian kan in som ani zanina Inkhawm na hun thatak mai kan neya report branch report ngai thlak nom teu mai kan ngai thla a ang kha pathian min kai hruaina ni ti kan ria da thawme tin ko than zai pol tin te kan zai thei boka alom khop mai kan in bua sai na alom le tuna chuan Christian habu number zanga le pakhat na kan sa anga emi kan sak zo hian malsom na amin chin turin upa zo dua BIAL Secretary Senior so me joy moin sela pale fa pale tharau thiang lim pathian eng kim ti theya lia khu na chu zanina kan member du tak me pakwa kan sun ta chung te zong zong chunga le Christian THALAI PAWL member zong te chunga hian tuna tanga kum khwa in lo om reng ro se